Pemirsa, Bali nenten wanta keloktah untuk keluihan pariwisata alam tur keunikan budaya sanesida nincapang ekonomi keramane. Nanging, sektor peternakan talar mewasana becik ring sejeroning nincapan keuripan kerama Baline pemekas peternak bawi. Menurut Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bali IGK Kresna Budi, pemerintah Provinsi Bali, pemekas Gubernur Bali sidang ngelanturang surat rekomendasi DPRD Bali ngenenin indik tata niaga ternak bawi. Regulasi indik pengiriman ternak bawi ke Jawa ngelintangin pelabuhan Gilimanuk nanging yening pengiriman babi ke Kalimantan ngelintangin pelabuhan Cilukan Bawang. Rekomendasi ke Medalang Inucap wantah pindah ke penampen saking Pakalang Krameni sane mau sang pemargi kapal roro nampenin piambeng ritat kaleng laksanayang pengiriman bawi sinarengan memargi sareng penumpang sane ngawinang mawesana kaon majang keamanan kenyamanan tur kasukertan krama miwah ternak. Indika Inucap majanten mawesana majang arga bawi yening sampun rauh ring genah adol nyani. Manut dane yening samian regulasi kemargiang becik mejanten peternak bawi sidang ngelimbakang arga anutin panglimbak ring lapangan. Kalau pengiriman itu pasti akan hampir sama ya. Mungkin ada pengurangan pengiriman karena perlu keseimbangan antara produksi dan kemampuan pasar. Itu yang akan dicari. Karena penentukan harga itu kan supply and demand. Semakin banyak suplainya, harga akan turun. Tapi kalau pas suplainya ada kestabilan harga. Yang kami inginkan daripada peternak maupun pihak kita di DPRD Bali ada kestabilan harga. Keaptiang ringgala pungkuran tata niaga mangde kabecikang malih Risa Joning nyangre pengrau sasi sabeh nandur jagung anggen pakan ternak sida katin capang. Tias penike prebio produksi sida kataes antuk nincapang pikolihan peternak mangde sayan becik. Yasri Yuli Bali TV.